Tuana si was met lili met lala, pain go skill tu senge, mati kin traskal bat kan we go wasnge, in kan ka sam kun malutut mas, kilen misenge ya, ana ben sam ke met pala singe aisia. Ta metigat fast na meta, kadin kain, ta kaini, nong las ko unge ka luka fakat fast na met ke magat matayang na kaya. No, pangain daw klasa, si ons ko nge bel singe, kasakat. Launching got ke molash, you got kain mano, kain chun len chim singing an kain ispela in kain kaksikan got ke molash, you got kain mano, to kaini osin kilen singing. Ana ki fakla ko, kadata ko kilen mi singing, in the galutut kun buklal Jeremiah, na malutut mi singing patachang na ke Jeremiah sapta tolu fa singa ulu na ke singa lia. Nakadin nila may relevant sila na ke Jeremiah sapta si fason kosh na ke singa ul. Ay be fas ng ulon kosh, sapta un ulon kosh fasan kosh ke ya. Ay be na ke Jeremiah sapta long ulon kosh fa singa lun ke singa me kosh. Tago metigen gat fas na meda, pelangan kain ni sin kaksekin gat ke molash, ki gat kain mano, tago ni kain tago ni kiltu singin silpe, ay tayo lagan kastan gat. Naknas we ke pel singe, tago click like and share in kashikat, gatin kain tago ni kimulitu singe, di la me gat kain tago ni lutoy la kain sang kashikat. Amasi ma yok kimulitu singe ma tago ni kashikat pa. Jeremiah tago samsam ke pel si vinen Juda, siya pel na ilya si. Nakatali na ke felam singe, na ke pel si mga tashkenge tana, pel pa na ilya si mga tashkem singe. Na pa na nga yok shipe gatin tago long, bang sila ringe. Folok no yurin baba, folok no yurin kat baba. Pa yok yen, tago bang sila ringe, in tago in me, fakak na sintalik Israel nge, dahil swintiye na consequences, yarselya may kainson loss. Taki petsing katin click like and share, in kan kashakat ki makatash kaya, na fakat fast na medin mo, kat kain tago ni sisin sige mulututa, na pa nang fin malala siyum, may sasyum, kumbuyan kan share ye, life kasi makatash kaya, ki petsing launching kat ki mo lash klogi kat kain mano da kain. Anche ons ko da kain kain ikesta beta kain ilaja ka we na ons ko mga da sila kan pienga in ma aspel lash in click like and share. Abang ons ko nge asil dam lasan dam dalyay ko. Akmas bigat ke.
Anjil be ispela in gaksigen gat ke mo lashke wage gat kain mano should be shilen die shilen sasha all our financier allow it kurt mit lam ngawul dolu an bain ko smo jaktaringe am da su radni to wanna assume oxygen gat we come dam dial for line kfs from lanai bain kombe as always assume be dam da kendie kuspa shapa jaktari pushevoski chat box na which we are spending am da benida bain kombe we be met tashin chewana kaksegen gat ke moulash Molutut simsinging alina tesis na gipelo. Kalmen tesis pa contemporarily yok shipe. Shipe siya nga fa ko ingi pa in Bellen met pala Jeremiah. Ke pel si makatil pang lol. El matawag kuno kon si lalinge. Jeremiah mo ki pel si finen Juda. Makuluk landalik Israel yok yokoilik. Matia ekle na ke mol makat pala ka akilin misinge. Kuskan liye na ke yokoliklan molin mam singe. For example nga wimdan kia ka katunda aspel ka de fin silakla ka tui. Finde ken McDonald ka check in the box ka yesima inisla ko lasko ka cheeseburger si ka memain shuk ka di vakat sunen jesha. Katli na pa yokolikyan molin ma. Na sipe o iya pa kumikas Facebook lo man. Kangaikas Facebook la kata na ilya nga yok pa si kiyak nga. Wiki ka siya ka chamam kun kamta lipsha matlash masholla ki nga matlash nga kat madeva sema kat apel nagit decision ma orekle White House ka fin United Nation kat liga tamat masham sham ke me summit ka to anina lapslan United Nation nela Pelsima Preston Netanyahu tu yaksham sham ma mo tu fokle inakalim yete inche silalos na sil. Kanin mga taka lutitalik na ata siya lawangan la respect. Na may kasamram ki White House ngi Republican silpe Democrat we Preston. May nalalap makatalal ngi may rela decision ka. O ye example na wonsin mo ito. Na pangeshipe siya nga kumin na ka nagkikaslan ka ata. Mayan kastan ka day kastan na siya masimapay masimasiwosa. Narakat finukyakat lagi kastan ka at lame sikyak siskeshka finfäsinge kadesam gerom sapta algur fastol ngol siye fin kadel wi katseka in line kat nara panga patakana shish kadin kan ngatalik shuk me tok shailan kat may nga fale pension o yesima dahil maklagi auto lu mga kiltu tenga na anayin as na pala sin saplak na gifuna. O mga si may mit mga kadin na naskaya pa. Kadin sum na yitan kat papatamasin ka siya. In pray. Na may in fact mga kadin day siya na kat siya. Na pa na nga o iya na kayo ma el become priority lash nga el kusrela matas na ki pella siya na sin kat papa. Na naging akademiya kikadeta ka samram ki chairman ya sapta tolu si fe sing fact mo folok na yung kat papa. Nara mettiga de värsta meta enena kadinetta katashikkimet päällä Jeremiah nakat fataka ikoye ke sapta tolu singe for singal lun ke singal ya singe kain usye kalmen merit singe na shesh insan kashikat especially ke pel singe na panang konfin kan kasha mayen nga matawak sham kun na sin tan kia ka yepe ke met mga fashion rola ke som silas na away man pange nga som in second year lang an mataka takan la may lutut nge man nga ko na ekla fin nga kain ikwe yan na phone na pukon ngolon ko skipa pa lang etol la
na usia timeline geo e usia mana me kato sinchi kuminita kanun pa polo narakat kain urik makin gasnan gat ki beljima asnakan la ko mishrafa tako ona king akkalemi gat finsum na ke meto sapta akos fos akos meto akos fos itkos meto akos fos singeul pangen sapta sima tukun nalemel peptaisle si John Baptist Kenvel Jordan namo elsekuluklanal tuyang inshifel na oye si mga kuminen askeo pa kadin fak mo mas na fak oinge pelsi nga kum tufin mas la nayala na fukko ko na pa conviction lakko mo mayen paypala fak na siya naging akademiki mat kollash nge paypala fak mo nga kumin sin kin nga kumin te ANC nga kumin tie ANC kesben ANC singa ko shaela matash na kimaswas pa na katem ku ta na kadin demet elang ke maki ANC lasha narakat kandi misingila ne metlan church misinge met ke mega church nge dal sway misinge dal rele na ke na sin politician lalos nge papa na sikyak na finances ko siya misinge metan church nge som na ke plan politics be nara kat mix ye mange te kat forsek na panang rin for fascist lak na vinanawa isya nga finshak pengan kan tafela na siya yan fakak lak yeneng nga ke kosin wiya pray cake pray ke siya ula ka siya tusiska ke makatash ke pray ke mat kollash na kayo yok ke mat ng church kadin te sway inte kuniyak lam dash na ke mapay siwaslan ka ata kadin tu ke malan ka ata main mana kayo mameta kineka atemaki kaslan ka ata ete nakawil mga neurela efusek mukuikuyo naking asan mong kipray kipesing kadakulan fast na mit kipesing naknaswiya katagani siyak na tagani lasha naging apray anak manas ispepelsing awiya matanin siyom na singkat papa pray ketalik nata siya talik nga natas lo mga som dahil paik na som kalutute kadita pela asma sikyak peki weekend si tarin kalani ka somla siyemet ngayon matana mot kalail usna soyas ko natal yayak na kilomalu singete patay la lomalu singa yaya kalolak kya siksisang tangal maito na forek lomalu orek malal el siya kulukla na pange na pa na kadala na kadin praikun inte sikyak pe metikit talik mkul sintik ma siyak na som lutut peki high school nga soma eltaga nga akilye ngok lamatal finnem tan ki akil som rek mange katte tala may sikyak pesi tati fukla ligin kalsitra katte tala telefoloko na panan kadin na kadin praike metlasha ki katta ka alu nutu tenka loange kastan kata inte mayak falsi katin emma kastan kata katin ilung kastan kata katin kain orek makin gaslan kata men king asumta elositaten si ngan kulalu ke senri luotaria finen honolulu nga samsam kun la gaslan kata katjekan sa fashikin katjekan shon moti kapulesha may yen kat babel fakla ke ay siyalam ngalmi kot fasingal siyemo Mail fakla o ke kaslala esikyak. Nara inge na masing ako maskeo pa. Katara orek malasha pengana len. Kat matape tawi. Tapan mayen. Ashi fen na yok si pa sikyako. I fen singe katamoy ta fakke kasing di sa mo rapture si. Na rapture singe kumfinte
Ale kälem ke kumkan diye ke siye Tesalonika saptakos. Na first single tolun ke single alkos. E akatay ale kälem. Rapture siya nga events na yok si bagat na sanong eh. Nga kung finshak mo intalakyak kat ki rapture siya nga di kinakadin sano second coming ng Christ. Men tukun rapture siya nga na ematawak ye itko shema. E alam na pele foskeo. Na ye itko siya nga fin kung bangon mo pe mamasikyak ingin nang eh. Kumwet lali ki pelsima. Eni na in digitalize ya ki mana kaywa. Orek makundyak namba si ki fakyak sapta singal dolu. Fas singal algos ngan. Nampa singan pa on gosh. Na nampa singan finwangan ki boom ko foret loman ka digitalize ya ki game. Alaw penas yung ki pelsingan. Kumin mol mungo. Nara mesha fin pelsingan na komeswe kumin kainis nampa sila setan ngan. El sa kuluklena. Narasum na kipabanduman ke fakyak singaul tolu fa singal alkos. Na kumangat ang lila namba singanel on kosh. Na kung finnan kan ki masima rekle fela kilensya on kosha tana moula. Pangan masima rekle kilensya on kosha. Nara namba singa on kosha el equit na ki life being. Fin pa siye askat moul si fanna. Na fin pa luo kat papa na koom kanga luo fin kat papa elwi kat na ke romal ko stongol siye fin kat elwi kat siya ka in line kat. Nara lametang fuko tula line kat ay pa na ke Elijah prophet ang fuko line at Behel Mount Carmel kilong sima atakan ko siya forek long lala at then of riyak long lan with pala ang fuko fin ka elwi kat siya ka in line kat. Na panang ara number tolu kat papa kat wen kat ngan madal Trinity. Akos as corner akos fin fela na phone na siya katel in charge ke. Na asma creature akos pema mot kayak mapafukoko. Metse lion suko eagle suko na ox suko. Na mga aske revelation be umkan diye ke. Limekos el namba sima el equate na ke grace langgalanglan God. Na kung finli na ke Bible na ata siya na ke ay si mga tagasman ke mandea fin pa mandea pangasman ke. Ke Bible na ata siya ke uleng mata fakla limekos singaluo limekos singaluo. Kung finlo ang na ke na limekos simet kan bugin masap limeko siakla bukin kasin lalmet ka poetry na limeko siya ko pamit me bugin prophecy ka pala falet limekos. Na kumsum ni ki hay siya to yung laligos to me ko na pela. Ki pel si makadil ma ay siya so fact na siya esakaya siya to ko siya wufinen chuta malesta mo ulal esakaya el pako mul kanmen pako mul pal siya nga misya. Kapalape kain siya. Nar ay siya to yung laligos. Kadil fakang nasil na esakayal tong ni sikyak nakmanas kat papail ekalla na naklala sülpe tavola molal esakaya kiya singal mekos. Kinga masek pangan si prailog kat papa na nakmanas tavola molak nagim tavola molal esakaya. Nakumenan ka na lensi yurin kadila na tao sinsiye. Pangapiu di kimalan ka ata. Nalimikos pangan na onkos siya masamang gune mamol o reklagilin siya konkos. Napa mamol si mitan pakat papa ngakom na ilmakat we have dominion over animals na mamol si tokoan pa el siya kuluklena. Na kung hindi namba singan ngakom kan kutay kat kain kanaw siya namba singan
intie pataka nga kumin di mo pangan number si kate ashkea number fakasi nga kumi ashkea kat fin esta si sinon kos nga menon kos tolu na on kos lu na pailala na kung fin no pukke pa pal nata siya ta genesis ne ki fakya et bukon ngolon kos apen na ki bukla laisia ar sapta ngolon kos nara masamas na fak oinge masamas na makay fun na pakain actual siya kum na yurin ka at masmasalan ka ata elsa mas tatari na sish la wengen si malchekan tinanak manas na sish ke sayan kasko kingan matal nara malutut musinga ta kain sham kun la sin inequity ma si makat fak mo makuluka mana serious si yurin ka ora ki matayan si masmonjak ki gospel al John ke sapta algos ngalal mo fa singal si met Pharisee ka met mapangon mo ita masap ng usi matayan ko so usi matayan makanaw sa masaplan mo usi siya na dalu si Moses sakto siya o del faklam tayan singal kanaw sila masap ma Moses kada sang sil Moses siya na siya patati siya foka na del nanan kalmal kanaw sa masap ke kusro na skinan ka papa mata met ita masap pangen na del fakna sil Jesus na mtayan si katolya yam do mo merek na siya mo ki masap wal Moses siya inan tat ngalel ni kena inan tat ngalel ni kena almisia pangan mamasap lan Moses siya faka dahil man kanala Jesus was with the beginning men na lang siya smasta masap sa siya na parang koy natin na siwin foka may si Moses esim ni ngayon na wangan le may din siya ilang piya may itanam tayo ko siya nga dahil wangan le may kasi malamilrik magina lang el siya mawangin maguluklaan siya kaya cute chimitandak tatngal ngawrek magan kisin siyak singe ki nga Pastor Richardson ni ko siya ni Pastor Luisa magat church demon siya ka nga siyak sin mat demon siya ki nga Henry School lem dalek lin malu nga taga kuso na pangol Pastor Richard Pastor Luisa naingin nangakasiyak life na finash maglukla dal el siya mawan maglukla kaksi yutan dak tatngal na tesiyin madin church atuya narakat siya man namang mayen katfin fash ki masaplan fela kinanaklan mayta usi o ngaye ka wangan le ushen alulasha skengat lali our church is it korfin anesha minor na sisin church ngayon our enzi pamang Sardis siya fak na si John hangi fak na sin mayt ki church ngayon mo dal mo na forfora natin misya matlili matlalang ako mesya nga ako min kalensap apange o ye masikyak na sikom ilang ang itang di church nga dahil na cemetery si di ating church skili church it ko siya minor nga Ephesus Pergamum Thyatira Sardis Smyrna Philadelphia Laodicea church Laodicea lang kus fresh na nga ako lang anute ko stalikialik pang machiya sil faction len fakta sin church siya na fakta sin church Ephesus siya mo matawag iyo was kusale fong first love lo siya pa Jesus Christ ingin na anikin lakom dala siya al fakta sin church Smyrna church Philadelphia fashengar alusan ngayon in siwo kera alusan na mitlan church mitlili mitlala shaplak na siwos
kat teluti mo na kaslan kat kat na napayadin rik pagin kaslan kat insang awiye insier tagi mapay siwaslan kata nara fashion si mau ka na sik nge ngate ta ko min diye ya yen yengo ngata ka in fact mama na in fact ke klagi kaslan kat ma evin te fact le eusye unga yena sish na tesis na ke pelala Chermaya siya ta ke Chermaya tolu ko singal lun ke singal yam sienge elaga ta ka sham na sindalik din kat nge chuda makulu close on yok elik na nga ko misusta na ke fela sienge siya alena kuluk sinful nature uteka masa patari na oye sima usie fin shak na sindalik na din kat nge ya kadeta ka shman kunla masap nge ma akkalimi makuluk lalosa masap ke ulayang mata siya finshak siya ta ka na sielos ke deliverer siya ke shakel pasi sara Jeremiah le ta ka sham kun Jeremiah sapta tolngol siya fos tolngol siya ke tolngol akos inka nakkalimi finshak sa siya nge nara kita ka lo ocean wikata kumni kosdi ngasum pakanak mga pray na sinkat usye nakmana si kestan sikat papa ngande taka nam tayo nengi nga sham ngakulo pa na sinmet analulu kikat wiklukat ndawo ya wiksimeta basta Elwil basta Dawson basta William basta Finton siyak nga naululus ta kipellan basta ke siyan school na shulpege wikto ko nagelo singan kain alue siya mga fakla na sik misingya pa ngay fala na yensi nalalfung ila kat papale orek makanya nara penganalen nga na nga sum pakanak malutut nga nganit ta na paila me kalmen malutut nga fangata kasamon mayen maulan met fin fak mo fast na ke layot inan fast na layot siwasot na ana ke suwen pakanyang ye suwen in Asia koldalig din kat nga na katinukwe nara fin maulak kuma ana king akademia fin katena orela fara ni musinge na musinge metdiki rapture singa sikyak pelna wo singa komita kana yetan kat lemtalek na sil fakla paitis Christ when kulosi fana na din kat daka mise ke makuluklasha tukun lendolu el molyak in kashikat kayo na paneng malutut musinge eta ka nga fin sakin mo ngandari metiki ya nit tolngol misingi mayen nga kikakashik na oguku nenay malutut ay hindi tuwasle na sishkewa kadin kain absorb kadin kain ace malututa nakat falene sette ka fredi pena kat matawa kita tarila me shamonyak kisenria nara convinsom na kialuwe in wipe man yuruma akong finete wi kom etela ke malutut singe ana ki nga faka fin shak si man yuruk ngepa puk on ngolon ko nge kadin kan fai kalo yemet we yel istama yokke na tukun proilasha nga taka samsam kana Chermaya na fa Chermaya tolu fa singalun ke singal yake mai mem si mataka kengan klon sinkat kiaslo usan nakna swingum kan kiasha click like and share mayen ngales serious na pag vision si makadel na sik nga in fact kastan kata wiko wosin mo fale na met katita kalmian malutut nge mama ngay ka asek kapakanak nge in wipe mamashiru wasan katakan ni pray katkulo malap na siyum kat papa ke pel si makum na sishkil tu singi masimit kat kaksakin gom ke lang silom na shish kum syudda silin sasisi kadin taka nakikaslom
Komnikia moulasha kishpelum. Elela kadin shukmit tokshalum masmasuslum. Kulo mallap kishaulash. Kulo ke mitlash in church. Kulo ke community lasha. Mitkol lash. Kat nisbebezinge in kain shakak mitwiash mamda in belinashurla. Mitwiash mamda in manasla kemano. Mitlash mamda in kelpos. Kat papakat ngasheshum. Paina pailakat fotodole. Ekatene nekom. Yurum make fun na kum kainak fon yukatle. Painang en na kayo mat fotodole okay. Nakmanasak malalayin siyesh. In masajal la kadin kain pasisel. In tako na yetom. In kain taka. Siyak ke kashalom. Yok. In siyak yak nakmanasum. Ke mama siya lang shikatyak. In moulasha. Fusye. In keniklasha. Main kum faklakat fintie. Auliak suospaye. Kom tjekain long brailasha. Kat kaksagan kom. Malat fungilak me wikat. Ke maluti. Ma ako yak nagilan misingya. Ken wen na dum. Kat fakloma lap na siyum. Amen. Ay, glamalap. Kat esamram kel charmaya. Faniti kat itolang naki charmaya tolu. Na charmaya. Anaging afaka. Limeko shingaluo. Limeko shingaluo. Kelimekos siya, plus singaluo siya, rela singalitkos. Pugin masa, pugin istri rela singalitkos. Limekos masa, singaluo, samsamata. Na limekos siya fakyang dako apa, sop sam sokas, Ecclesiastes onwal Solomon. Na katfin ni limekos sang singalitkos, rela singalitkos. Na singalitkos pas limekos siya nga rela longoluo. Na kalmean pa, limekos siya dako Aisha paimitan na kalme pa Aisha pukak longol dolu. Di malan kata ayawe ale wale. Nara kalme pa chermayel me pukak longol akos ke buk ongol onkos ke babel nata shange. Na chermayel me tigi lamentation na pa ileta pukak longol mekos. Na Ezekiel el to longol onkos na Daniel longol itkos. Nara ayawe singani na longol itkos singan Komet bugin met pala shishika te rela tolngolia. Le mekos ngalu rela puk tolngolia ke uleng matan. Na tolngolia singan ke kasing disa Old Testament. Leta tolungan OLD leta tolu Testament leta ya. Na foundational yan nangan puk tolngolia. Kung vindication multiplication ke tolu ya singan when any W ke uleng sa siya New Testament, NEW Testament, tolu ya multiplied rela longolitkos. When lang siya kalenga ko multiply exponentially. Whereas 39 il foundation sima pailang si mga kugi na dari ko masyafe. Nakat masyafin pailang lang grace. Mercy and grace lang God. Panangil sa pamawin ko lo siya fan na natal. Na masir ang alang sito kain siyamang tasik kimachingachar maya pa. Nga kumanahil. Tangkot na asalololakum. Nakimakunesya. Evinin mata proy ki mungunesya yemutan mo ita. Katkapin tapay kinaramangan. Dinainin na. Kingamta nga vakla check in the box ko. Naktanan nga fine uchak na we. Avin pre mo chifin ngat mali netari nga siaksin me kum ngan pre lepekim noman. Men mga mata ko yurin kat me. Nara Jeremiah kinga faklal buk siak longulakos ke Bible nada sa ke buk ungolon ko nga ilta ka ke pel na koluksi. Na panga fakla tesis na ke pel kas singa tesis sa ke kasing disa pa contemporary. Fall na ke pel. Nara ke wiktari katuti ke puksyak longol dolu kat pasal lagel Isaiah. Na Isaiah ta mo't palasi, fact na sin mo't chuto ake palalal. Na masim Isaiah samram kune papa na Jeremiah la sin kekun, insikyak na sin dalik din kat. Pamesi kat fact lagi buklal Isaiah, as sapta ongolon ko spakean. Inusi siya review agadashi.
Na sapta sini ke sapta tol ngol ya sham ke judgment met judgment kat kan vak mo pa kashkashak ka sel nga kashkashak lan gat mai patati fellow silos fintie auliak kalmian pa kadel sham nasil Isaiah Jeremiah ke mailo sin ka tafa na sin dalik natal nge narakel Isaiah buksilal nge saptak angaw niki ongolon ko or shanam ke comfort mekalmen comfort pa ethical ke kaleng e pakot en lan gata narakat findi nagi kaslan gata bukon tolngol yama oleng mata el ay pena format chiki buklalay siya sapta siya niki tolngol ya na sapta angaw niki ongolon kosh katli pena nagi sapta ke ay siya el tantamon el ay pena naki takin yen Bible natasha. Ale yok si ba the structure ke Bible lang eh. Nara ke pangan buklal Isaiah el met pala si mataga palyek isusle kadeli kesan na silen liye matawagin fela niki isusle lan lem o epeke foloklala. Napaingin nakatsum nagal Jeremiah. Message la Jeremiah by nakalimina sin met finan judala kashkashaklan gat pa akulan patadi fellows na kaya ko lataring wangin ma ekain mo lelo seliki may kayo na silo singi. Jeremiah ki sipinilita mga ara pangpangil mo weeping prophet si mit palatang mo si mit pala si ma el broken heart el tangi na ki mamay sikyak na sinalik din kat nge met makadel faktan ram na singi mayen kisipin broken heart silal nge ilan na met pala si ma masalsalin siya mas kalemmi nara ke Jeremiah sapta ya vasi vakla ngakena in siva kinona sie laughing kof e matak inoena si unonin shonin matak tangain kain tang lene fong ke metlak siya enwaki pangi shipkota shipe maral broken hearted na fakmay weeping prophet siya kat finsom na ke Jeremiah sapta singal dolu fa singalit kor fakla kos fintia porongo ngai tang in look megesben in sefalat loos nga fatang memelil e shoni matak fa kakle men metlan kat elos utekle na insho nara naki historical setting sham matagal Jeremiah kung fin kita fuela on your own kipel loman kung som naki puk chiki babal nata siya maluot toko siya nakiluto ko siya specifically kung sumni kisaptalong luo nakisaptalong lime ko sinakyokki sham si mga fakki historical me setting sila Jeremiah na in fact kata shikla siya il met me tol si born as a priest pakalimyak ki Jeremiah sapta si fossi kus pinakalenta nga in fact lama si in nga nu si fossi ma taka akademian in mo koska in fact checking. Nara puksenge fakike kastal Jeremiah when natal ilkaya siesin matol lan city shik and a tot kefelan Benjamin. Chosen to be a prophet before he was born. Metliki nga lamay kumle nga shule kumle e meti komisyusle nga shikom len simit pala na sinmatan vela pangamalim kadel fakkel naki ofos simal banglon naki palang kat findipe na naki me sapta sima shamram keng foson ko shanda na ngato puk lemkat flat le na ngandikin la me nga fak ngaru le na fosle excuse la labangan
Fakla forbidden to marry because of terrible time. Then a layakle and meratle mayan kulukpela. Na umkan lieke aquaklan lem kat na sil chermaya ke chermaya sapta singalon kosh. Fosina ke akosh. Na ke forbidden to marry singe. Pa fakla lem kadel si feedback kaskas na sige fak nimit payak correcta leginan singe. Pangan forbidden to marry singe. Ngai fak na siya may sikyak na sintalik siya ay sustain and singe. O ay na sin papayanin. Elo siya mi siya ke mas na upe. E wangan met at tangalos kapukunolosi. Elo siya fa enwagi ke mayun ka mi siya ke masin sel. E manolo siya fa may mungu nen wun e kosro inimeo. Malala e fa o shalik finena o na fukun kosro. Si mga ke share pa. Nga ta ka na financier dal ke 1980 September. Nakamta yun na yang alime kosle. Ngamta en saipen yeluo. Nangamta pon be yeluo. Na orang dilem atem ta ko sa yang alye. Nara ke 1980 na kaya 1982 ngawilu tu chibang bang Seattle Central College. Ngasum lutut na ke masidet bangon social welfare, humanity and social welfare. Bangawrik makiam singing. Na masingan pan kung na cash na sinmate ma enin na. Na ingin na pangan siyen ma kerufle ingin na ke shipen cuts ma reklam singia. Nara kat finli na ke itakle ka sip-siple kata me cash na ke insurance nge. Nakadam da nget la liye na ke metla siya enin na uno esyun maas etele kapenan na is treatment lalosa. Na basis nga nga teisish malutu chingin na kipel. 1983 tukun lutut lak Seattle Central College ya. Nga transfer na University of Washington in lutut pa na kimasing eh. Nara sikalas mga isya pa der sham kun na ke pasta singe inelpa Reverend Thomas Malthus. Professor singe academy malu nga tikan man kanan pel singe lang eh. Mala na person ni Meta na supply lan fela fala ko resources fala in shikeni. Nara Meta do ka main yak. Pangasimal faka. 1983 pange. Na iljud be faka lang eh. Yash pelsi ma marwana o eureka na inonosi. Nabasikyak tari. Namatayan singe el lutia ke sociology pe na University of Washington il fakla. Aspel sima payak etle payak amukul sim tan si cohabitate. Etele toani mata de payak. E kapain mukul sim tan si kam tan sim tan si. Tamang etel shamon. Kachamam ke 1983 pange. 2025 padash kenge. Nara ngai sam yeke katamange. Nara in kasha yake masing ashkenge. Ngamata wek belsinge wangan computers ma na typewriter ma basha. Na ngarela o yesima ngasong 44 KKCN Washington nge in kona KC agency morela kasha na sinmeta. Nga finerela referral sita na machingan talala sumna ye. Misinge kung type yan na search Google mga boom. Toko the address mana kyo kamda na phone call. In pel singa tram kaya 1983 falen na ki 90. Meti nga sumrek ma UPS ya. Nga fact na pa challenge kaya. Na siya mama project mga rapa. Nga sum sham na sin met homeless. In kunayakla mera kung patatyang na kaya makumashking. Kata si dal siya nga samun. Kata si dal isinange inenia wina. Now, gotta understand, now we can go through a lot.
Ashmangem singiget dawaye ngaliela homelessness single rampant missing. Katsomneki siyan ke west side ngitana homeless nge pe parikil kinput na kato wenge finne North Shore bena finne nawai. Nara elosya misye ke mas naupe e wengen mwete tangelos. Kalmian pa epel na sa keshipen mas mai sikyaka. Mensima Reverend Thomas Malthus ba only the fittest will survive. Nara ngakum eninain matawak in Shylock. Pange Falkland basta singe. Basta singe ma England iki 1,800 ma. Sam mange. Nasima ngaludilabeki pelsinge apa social security sima katlalal fungim singe modifies yaki ka derive England ki mas bang bang Elizabethan poor law. Now reclaim it ngem tal shela tala si ka luo inan sano pelsima mwetse enena. Na concept siya pasang rela social security sima musinge falipen kanaw siyak lang eh. Nara pela lena ilya. Nara ki shamram sila Jeremiah nge ngakum da kapsa na ki mama anya matasha ka dindi in Shylock. Now guess what? Ki pelsima sum in shamram sin mwet nge he was rejected. Pakalemiya ke Jeremiah sapta singal si was singal lagos ke longol siya. Si pa pasalala line mo la Jeremiah. Lemka de la kalimina sikkina naksalalelma metlokalok lagelos or line ya. Ngawen asuko sip forsma tiedala eudakle inenwaki. Ngatia na itala pa pakulu lalo sa manasik. Jeremiah ba siyam elos fact lela ka din pakia saksako ke sak na mol. Kadinunia tayo wangin matsifil esamal. Nga prayer fak olem ka at kalena. Nanan ka lo masiwas. Faithfulness tan kat singe nga kami ng syuk na sikom. Kikat fashion ke maluto singe. Komsi ki eta nanak ancient mwet. Nga fulleot na po o nge lelangan liye ke kom era folok siyak na sinmedinge. Na samla gat fakle en tot met mugule na tot elos lang singa inenwaki elos fak manasik lalo sa uniawi ngafin tietui in kas inenlemkat skili masinga mesinge wangen sanan met perken gaslan gata nakikusta ka katagay nilutut kenge pange masima nga kumin na naske e oye peluti dalik nata siya na kaya. Mayen, kom de lang si TikTok, in kain luti dalik tuman. Kom ni ba nage government la siya ki mani lash evasem ngam dak shikening ana nashkait nga chilan met kollash nga ki NCA in daga kolkat. Esam kan la NCA ni, del kwasi na pa met fake ko. Christianity singe nara kateng talina ke mo na ke siena ne koshela na ke masi was spicy matin nange point singa ke rela pa wangen si sparkin kaslan kat evin ne ke alu lasha kadelieta na shikle pel magatlang sina Henry School be shikle pel lash magat ke rela masay kat ke ora program jaye kat ke for som na yen fun night gainin nem kat mga sisipera nga, fansin tayo kaya kama, ngayos kum na lagi usiya. Man masimit program siya ngayon makineya kaya ki 1975. Pastor sinil da kanawa, ito usom. Urayan, kolyan, direction la din ako. Mat nga som ni taxi, som to fun night. Ekin, women Christian? Women Christian? Nakatabela, may sukakta na leshi kam daw kay oral talpe. Jeremiah, el shangayak elen wakil. Pat Jeremiah longul fasing gitolo akalamila. Jeremiah pasure amay.
Pastor when natal imer, el siya matol siya si fin matliang in temple. Kil longing a fakak maingi. Il sabin shing nga, e kaburi ke mat kapur, upkran na ke matan put Benjamin. Ma on lang ke temple. Tututang to ke atukun pastoral talaya laliki mat kapur, a fak na sil. Lem ka del fak mo etia si fil pang kom, pastor, ay fa pang kom, sangang yen na kewa. Ma singe pa, fakyak pegi fakyak na sikum. Nga ko hindi sangang tot. Ma si may nan fakyak le, fakot. Mun may kasha mo ito si. Ora kisama si lakpiya nga, sintan kiya ka, nga nga. Umni, rek magin pelan. Mun nga eni na kumin, nta nawi yale, nawi la talik nata siya. Pepala fak mum tayo na hindi sham, yematan, Midland Church. Nashkak ma si ngayon, sip issue ma tao yak kimidinglan church ya. Matayan na liang siya ulan. When shin papsa ko kimgula ba udagang eh. Nakatashi ko siya bangon nga sexist, nga siya man malangkata. Malangkata fak mo, mtayan siya mukul siya, de fak mo mtayan mukul siya. Kamtayan siya. Pang malangkata. Nara mamakat siyan pa siya eh. Sikinak mo, kada rationalize mo pa eh. Kung kaya rata kung may server great loss. Nagi faksilak nga be, asma si be sham kunyak mo, Jezebel spirit. Matayan na kayo masikin kol siya singan force. Siya singan force. Elten na main siya wuwo siya. Shiklamisle asin siya singan. Narak pangay mara kadin na sum nagi me siya sin kola. Nara kumfin matayan siya ma wisa perle lang afakla lam tena tenan bu sham ke belan church te makinek mataka ke pa pala akan chut kum fosan pe takatash ke mas kadash ke ngai nara utakle Jeremiah ke sapta tol ngolit ka fasinga sin ke sholon ko sho e kapuriel unmet meunlan Babylonia elos folok laliki en Jerusalem ke los itakla met meunlan ichapo apkaran me Oing nga koin mukwi lalikian Jerusalem esumnan felsin Benjamin. Ngainis iplok kienlan siya. Tarak ta nga shun matan bud Benjamin. Mat kollan mat karangan matan bud to. Siya pa Elijah. Wen natal Shelemaya. Ma natal Ananiah. El tulo kunya wi efak. Kum karangan katle insom kasha met Babylonia. Nangafak mo. Nga tia kain. Tarakta iraichel tia long ya. Al shrukya wi usyela na yurin metlem. Ilo sarle na kashkashaksit. E sabin shing nga. E kalia win lom sil Jonathan. Met simlan toko siya. Mayan orek maganyan lom sil na ke iwen kapur. Elos fulia wi insie fakal shishik. Anye foko. E nga matawe ke pel na lelois. Na ora, del shukilya kaprilya. Pel singe, el manasta, el ki resign. El ki, anaynash, o yasima, el manasta. Pakalimyo ki cherma ya saptalungul fosya fakla. E ngafin fak mo, ngafa, man ka nalim kat, pangay resignation si, nakinanaklala. E tiya si fil, kas kainel, na kaslo mo o na si in nga, mafur in shikeika. Nga shike kaya kin shukena, tashakta nga tiyakan kutongya. E sam kin la, Jeremiah, ilna na tangon yaksin ka, deki ilanin siyen nekela. Na uskat meni ke buksinga Jeremiah ka din dila, mes central message ke bukal Jeremiah nge. Nakadali ke Jeremiah sapta si fasit ka fakla, tashakta lim ka del fak na sik, nimit fak ma kum fashle. E fale na yurin met mga sa pekum na siya, e fak na siya los mana kayo mga sapkin.
maanda kayo masap kung gumin fact. Pangase daw katsumig central message la Jeremiah. Sapta siya na fasingal fact la misingi ngasut ko na siyumfin mo tonfel eto ko siya na kayo. In fosek eni korinye in kanausla esisla en masai en yukuye. Nara ki introduction si mata ka ki mante ya ki from loche ngata ka ti sham kun na ki fosek plucking na yukuye planting ba sham kun yak ne ki Jeremiah long ko fasingal lun ki singal fakla na nga fak lem ka del sa payame in shul kun mana kayo makuslong nga fakline temple singi Alliance City singi kus ene na ne kala oyen mo loos e makusara ene na nakuslem kat loos kus yun na oingi ele kala pa pan kanausten mal ako inara na sius ki ulang mata bangan centrality ki puksila Jeremiah nge na san la mana kayo masmanyak ki ulang mata nge ene na nash kalmesi matakabe ki uleng sasya. Men mama enkesiya ki uleng sasya matang ina ni kekla reveal na siya ki uleng sasya. Narakit John, Gospel John sapta tolu. Fastol ng long force. Fakla, katay na may tsalalal fung iki when os mo mapatpatlal. Katay na may tsasiyakos when fawangan mo lal. Elfa matana yekayaklan kat. Na pauskat mi nagipang nagi auliak si makataske mataganam ki len misingi ang Nara ingin na nga falcon takalagin kain akataya naki me akataya naki inusiye introduction nagel Jeremiah naki composition mangan kian etaka ki nga fashionamit ki kat papelay kesla pellas na ki wiksi nga fashionamita. Nara uskat mi naki malutut mi singi flok sina yurin kat papangi. Na basam ram kunja ki sapta singa luo singa fakla. El fak na sigin sume fakka singi naipang. Israel sivil flok na Europe konfinet ye painasik. Nga pakoten nga fat ye kaskasak. Nga fat ye shukye malatlak nito. Nara ensi ma fos singa taga na si kumke pa Jeremiah tolus nga luo ki flok silas na yurin kat nge. Inka nitala nga fat ye shukye malatlak nito. God will not always be angry. Na inana kilim ka de la kilim yike fos singi el tiya kan kaskasak na nito. Darakta mana yok şipesi pa elosin forlaligi makuluklalose. Elosu rela makuluk ki o yepasma kat papel kaskasak siluske. Nara wengen mitkan playmilim kat mayen elşana pa makuluka. Pasi sara fakkerum tolu fasangol tolu kat na kayo fatotole. Kat na kayo fatotole. Nara kadinde tala makuluklasha unikati keromon kas fasangol tolu. Narataka sikkum kadinde tala sin is a serious thing with our Lord and Savior. Ngane faklel mo ma serious sita sakta mayenil kipakoten lal langgaleng lal elke nga kumina na David kumfindi na kit siyamlam ngal siye fasingalit kosh tukun David ilorela koshosin sil Bathsheba en nanaksalalal sil alepena matngi nanaksalalal sil Jeremiah tukun mangan David elin siye masalsal na para fakla ye constrite art na ke el tal na sinkat lem talake yok na ke Nathaniel som neural in restore ya papera I kesta ram silakla wangan siye met kanes la wallan si met kalensa
Moitsivin orella maasiga, eltena klensa pokat. Mayen neten el malangat, met palasi. El sumnirol David, katala David el kanausla, masap ke kusho, eno naksalallel. Nakatfin kanausla sisin masap, kanausla na fon na masap singa ulmaw dako. Tasak ke neten el tarirol David, eltena isla wallala. Nga fako inge, shaknash chance tash kadindiye. Si pasta matrupulash may dakle wallang el wangen letari. Si shakna moul. Ma en kusama in dakil India. Wangen kalash kadinaramange. Kade suffer kretlos. Maka truk ye fin fela. Ayebe shruk kadin kashaw. Kung finash ke mange, kung minamin, sharak kum naliki. Otherwise, the pakotin si de langkalang si bakatashkenge. Kat masa pimaita. Para fakla, kat fin mata ke masa, kate Allah siya. Pasi sara ke Moses, ilara men simit lalal si siskala ki Nile River, ko fakle siya. Pangan may sikya ki nga kumta ke masa pa. Masa pa matakanain, akalim yun na sikum. La, kat orala makuluk. Nakiatrala makuluk kan slaklak sumno yurin kat. Limdolak, you're all. Nara, pangafak kun chair maya to ngol si fast ngol sin ke to ngol lakos la kade ta kan chun la fin shak sa si la kum nge ta ko ke oleng sa si long si kat ken chum ke wa ke nganum ke wa ke kolum ke wa e long si matalan lo mana kem long si koma na chia si mo ngapa lem fin sapat lord of sapat nara akalimiyak la long si lalos na sin kat tiena pai ki nga kumpe alolo in kalan saplak kumo. Pasi sir nga fact na katundalik na nagat saplak ng phone si ngaya. Kamdawak na tukak ki masaya. Kadin priority kun sukmit tok shalan ka da masyosyuslal. Lang sila zin kat el dalten apay na sila. Darak ta lang sila lem kat tena tui. El tena shuke kashkashaklala nito. Nara ki kasi prua casting chest CHESED urek makanya kinakalem ye long chilan lem katla long si singe el faithful na faithful singe ke long silala el anitok el tena wengen le ta elakkalem ye kashkraklala ke pelsi makatrala makuluka nara urek makanya faithful love silan gatnge ka steadfast love singe pel pos ke bukwal charmaya ka finne na ke payapala Wangan capacity lan God inche langsi met lala. When nature lan God of langsi. He will always be faithful to us. Nara masingan sikum lang akong bangit lalagay lang. Nara akong finnan kan kimakuluk mga kumurelain mo lasha. Nangit ang liyan na kiwala na lan kata. Yan nga akong nalingan kin. Katinala na rejoice. Rejoice in the Lord. Lame nga kumurela, ilkarangan kat kifong si petari, kat takan kisilin sa asya. In every way that I've been wrong to the Lord, He has always been right to me. Nakikat fa ko ingi akilin o ingi na, kat et meet makuluklasya, in kaksya kanal. Mayen, makuluka, ilte mawusisin kat. Sin is the opposite of what God has demonstrated to me or you. Nara, katfini na ke lalian makuluk mga kumurela, patatyang na ke, nara pakatliek, falatian kalanglal na sikum. Nara, in the end,
My depths are all swallowed by God's eye. Lamang akom til maganyagi ke sunotlan maguluklakom. Katlian na ke faladan lang sisilalnge. Dana pay na pay la katsinge. Langkalang singe el tower over. Mamakat kilti ke. Narakat fin sum nagsiam nam ngal it kat fasin nagatolu ka stanza sin getolu. Katile siam sukulal David nge. Tukunel kyan kanal Saul. Ke Saul el ta shuklan unilye. Na price ilay ngil fact mo. Pako matako kat pako matak. Tangata ka na yurum in mole. Yelulin bon. Boom. Ako na ekmisle. Niki pelsi. Pakalan makuluka wanginle. Nga pang na sinkat. El siya falatlena. Siya esi mo enina. Lak na kaywa. Ile vat bukyen ka siya ume. Emoliale. Ile vat katangalos de. Siya kaya. God ile vat akaliminasik. Lang si kawil arulal. So God faithful love is there to save us when we need refuge. Lang si kawil silan God nge. As pele na kewa in long yakum. Nara efinne as kaskasaklal eletena kaskasak nito. Orakat finridi samsi oktolu. Stanza algo singisingol vakla. Lem ka de kalanga bakoten. Elti asign malat yok na lang galang lal. Eleti kayak pel na kewa. Elti kolam lalta neto. Elti kaikat fal na ki maguluklash. Ka na sishma fal na ki rek maguluklash. Samsi oktolu stanza algo singisingol bangan. Narak sinsiyak singatako, is God angry when you or I sin? Ka el kashkasak ki pelsing akom patatyan ko rela makuluka. Topan pa aok. El te mawoshi rin God. El koshi. Nara sinsiyak singatako pa, will God's anchor kashkasak lan God na selos ma rela ka na sish ma rela makuluka. Kaya na nitok mapat-pat kay nile. Tupan pa mo. God will not always be hungry. May in character lala, pa forgiveness lala. Naraluto mo delu singal dolu vakla kat fin suaru na siel, ele na aru na nasish. Manil ti kain si vena aksafaliel. Pangi character nature lala. Nala nga kung become faithless, ngat talaga tiapay na siya, you remain faithful. May in ifwa, nature, character ladbangan. He cannot deny himself. Nara, kipel sing akum taka inurela true repentance lasha. True repentant abates, kalmen abates pa become irela kashkaraklan God in malalale. Nara ki taka na ki fos ak singal si fani ni ki singal akos ki chermaya tolu. God expect repentance. God ilking ako min forla auliak. Naki fos singal si siya pametigi singal lu siya mariditarya vakla na lem ka del fak na sikla. Israel el finne forla lakal paya ile wolakal chuta siya katashik. Masi fan na kumin fakakla ash maguluklom ke kum line lem gatlom. Fakakla yesak full na kewa kum sang lang silom na sin gatlan matan fel saye. Ela kum tiakos mastaplak. Ngalem gat pafak maingi. Faloko kusya dia painasik. Kus malak. Faloko kusya dia painasik. Kus malak. Pangan si velasha. Falok na yurin gat. Ngay si was tiki kai si dishishik. Elo si was tiki kai si shuf
nga fa flokin ko was me na final sayon. Nara ki first singe kat ndawek ngatang lila tarik din kat nge Eloena mukul si ma salalla na sintan kiel. Nakipayak si. Tasak tani o inge anain tang singe pa elen kain me falok na rintan kiel. Mayen meratlal o siya kadel vak malen pakyak sil kumar. Kumar el ne aklal fun yel ta kadel ke payak silal ngayon kain demonstrate la pangain siyan dalik natal Israel ilana payak sima matayin singan dena pay na sin mukul damayla. Anake oya si banga mukul damayla dena pay na sin dan kiel. Narakat fin riti ke fa singal luo singa fakla. El fak na sikin som fakat ka singa na epang. Israel si bil falok na Europe. Tayan siya falok na yun mukul siya falok na yun tayan siya. Kung finit ya payak na siyuk nga pakot ten nga fat ya kashkashak. Nga fat ya shuk ya malatlak nito. Fossinga lakot singa fakla falok ko siya dia pay na siyuk ko smalak. Nga siya siya was tiki kay siya siti shishik. Elu siya was tiki kay siya shuf. Nga fat falokin ko was me na final sayan. Foslo nga luo faloko ko na kayo siya for laligilim kat. Nga fa unwe ko was era ko was in bayan na nasik. Kos fak aok kattaga na yurum main kom lem katlash. Nakatfindita na invitation na kasi bange. For la na kum akkalemi mama orela anak min guilty yan. Orek magan lang si. Insang akkalemi falok singen. Lamlat singen ette siya nito. Nara masima anentakam do kalim na sisngi pa pang sinage auliyak. La siya suman siya sumrek ma kulukan falok. Nara baneng daga na siska dindila stakluk. Baneng daga na siska dindila pang singit pang daga na ki auliyak. Nara pangay masima infalok na yurin kat. Nara kat finliya na ki prailan lema. Pafak mo nanak manas na shish ki makuluklash. O nakat nak nas na sinmatya orek ma kuluk na shish. Na o yesi pa nangan pang fakkel David ora ki sukobe samlal nge. Men David at shukin kene klalin flokken na giauliyak. Nara samlam ngal si fastol fakla ngaklin dafung lelak makuluklak anin na naklak peli na kaywa. Na ke puklal chem silang ke maing kusin fakek makuluklawas na sin siye pray ke siye ta kus fakain kaila. Prailan siye machiwas arunan akalem kake. Nara inakalim yela there is no healing without repentance. Katfin ki esta mama long shikata na nash confession of sin si masikyak. Naman confession of sin si nga ninayak ni fellowship lash na singada. Pafak ke siye chon siye vasya. Kadin fin fakak makuluklash na singat. Ilafa akpay ulilalal. Era masiwas. Ilafa nanak manas na shish ki makuluklash. Ak na sesikat di ki masisiwas lash na kayo. Nara at meeting of sin si nga el kinta ka na shishla. Confession, repentance, el dal te ana siye. Siye el entry point siye. Auliyak siye pangan. Na repentance eninan kalim ke aralasha. Para lukel fakke luktol fasal ko shange. Ara mayak paila kos for laliki magluklo saan. Nimit si fenanan gamo Ephraim el papatumawos.
nga fact na siwos la kadel kanain esyo dinge kala na kitalik na laliprem narata na siya kadin di pang si mataka na kya uliyak nge Jeremiah shmon ben na ke Jeremiah ko fasin kya ko lang lem kadel fact met Israel kosvin lang se for la kos forma na siya kosvin pa na siya sistema shulay la mga shangay ngeen ta fa fal koshin falak kainek matan fel slakluk matan fel na kayo avasyak sik inakin si oyel yelos fa kakshakenya lem kadel fak na sin machuda Jerusalem ak fusha shiek fok ke eni ma sonna imeya nimet yukuye futashi was maston kokula kos machuda Jerusalem kosin karangan ng uleng siya nga lem katlos or elan maslos maslok ekosin si fena Kisiyakin ko was menasik kos fin tiara na kashkrak laki etayak ay na kismin makuluk kosara fa furur wengen kain ko na ila napapolel fak mo nga kuminta ko anay si makisya matal yok maluto data anaking afakya nga ta ko na ekasek nga fin siya ginikyak la kadin ko aksya fila shanam culture maya the masingan ta kan tangon kat kadin folok na ki mapay si waslala auliak singa repentance singan apa na nga nga tuin singa inusi mafal si kadin naske fat fasilik kaksirin kat ki maluti mata ka na sisnge nara fakla ngan aklen kom tamdal pet o si Thompson lo tu wa kulo ke si lensa siya kaksirin baba kat ke mo laskewa kulo ke akalemye me fakluman be Ranger Jack lo malap ke aspeloman ke fakluminge falla na kaksin kat elbo len na kayo en belen na kayo maisya lo malap tamil kipsan siya tamo te luo singal sin kisngal luo a woman should learn in quietness and 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 full submission. I do not permit a woman to teach or to assume authority over a man. She must be quiet. Pangan special nga mo sikastan kat insang me lutikat kadin de sivena me fakmao o wangin ke pepolo. Pape ngayon si koren singa lakos toingon lakos ke toingon mekos klodam ki. Women should remain silent in the churches. They are not allowed to speak, but must be submission, as the law says. If they want to inquire about something, they should seek their own husband at home. For it is disgraceful for a woman to speak in the church. Inakalim yun na siyum lang at ginek mga sumona. Pinuan ki Bible lang at sumon. Akilan ko tam dahil sipe, bako, klamalap, langlas na siwas kewa, tamil mityo akkay kombe, klamalap kartuman, naniya, Rufus, tuwa, tamil kip, anjud bakilan kom, tigin chem, klamalap kartuman, tamlel, Samuel wakik, klobe kartuman, namit wias mga kalimitar ng klobe, tamdal prokila na Daniel, tamdal Benita, Moses, tamdal Sul Ratni, tamdal Frolain, tamdal India. Kulonjin kat ke malututwo, Brian Kalie, nakatfaflok ke bel si maka deligesta na sish, pinsya ka pa, kodin ganda ka rala, pieng. Malutut na kaya ato, bangat lang silong. Kataga ni Brian. Kulong malam kat papa, kaya shalom na sish. Kodin na kalutut kun. O ye makadin nan rala confession lash. Kadin na rala pe. In kenek na ke auliak repentance. Kat kulo malap na siyumla wangan siya makum jakain jana naknas na sishke inakkayikat. Tasak ta kumke long shish kumke kadinak kalem yin siya masalsala na lasa na David in makat kain. Second laman kayo malang sikat siya. Kat kaksyagan kom
Ki fashili klasha kat lal vungila ko me wikat. Kulo malap na siyum kat papa ki umshak na lang si kata. Ki inem kat kulo malap na siyum. Amen. Ay, kulo malap kaksigin kat fashid be osin ki belsa. God bless.